Maya pabengi po, idawan tala po king misa ngayon. Thanksgiving na pong Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, and Benedicto family. For the special intention na pong Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, and Grace Santa Ana. For the birthday, Lito Samson. For the souls, death anniversary na pong Matilde Bunzalan. And for the souls, pakipangitala rin po, among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emilio Tuaño, among Chodolfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Yonor, Noli Sr., Edwin, Natividad, Fidel, Nemencio, Noel, Juanita, Segundina, Javier, ang poporeng Maldang Calador, Kim Purgatorio.
ing grasya ning ginutang ni Kristo ing lugod ning Dios sa tigsala ning banal na Espiritu mantabi kay kayunan. At kaya ka antemurin. Pakamalan kong kapatid, abayabe tayong pagmasusyan niting banal na Eucharistia kaniting kafiestana ning Indong Birhen ning Guadalupe. At abayan niyo po king pamipasalamat king apong Ginoo king at 20 abanwanang milabas mi pagkalam ya kanakoy peka maragulag grasya kanwana ning Dios yapi ning pangapari kinugdareting at 20 penamdaman ko'y maragul ng lugod pakalulo at ingganakana ning apong Ginoo at wan ko'y sunduyo kong ipanalangin man abayabe asuywan tayong Ginoo alapit na kayo king apong Ginoo. Batangan pong maging karapat-dapat si siyang talapa at panyawad talang kapatawaran dig sa blatang kasalanan. Itangan po mag-aminan ko King Diyos ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatid, hindi kasala kong bina. King pamisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamat kong gawa, king mayap asukat usanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigabuko kang nuwa na Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghel ang pong banal. At kaya kay kapatid, ingin panalain niyo po king Diyos sa ginutang. ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king Biela Nangga. Amen. Manalangin ta. O Dios, ding sikanan at pakalulu, pepanwanan mo ring tao Amerika, king presensya ning Birhen ning Guadalupe, di kayang panalangin so pandosa na ring sablang tao, bantang gapande ing balang metong anting kapatadda, kapamilatan ning ustisya mga tsuhusal dig pusumi, king kekang kayapan, magarisa, king mabilog ayato. Itingan po atuan mi king kapamilatan ning ginuming Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, at ning banal na Espiritu, metong mo king panga-Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ipat king libro ning propeta Zacarias. Nga ning Ginoo, memaden ning Jerusalem, magkanta kayong mitmong saya, daratang ko, ban manoknangan, libutan iyo. Kingaldo ita, dakalang bansaring lumapit king Ginoo, at maging memaden na lamo naman. Manoknangan la libutan iyo, at abaluyo, king tinubod ko kaya kayo. Pasibayo yung maging makapasubaling pibanjana ng Ginoo ing Huda, king banal ng bansa, at maging siyudad yang kaluguran ng dili, ing Jerusalem. Magtahimik ya ing balang tao, king harapanan ng Ginoo, uling daratang yang ipat, king banal ng lugal, amano ng Ginoo. Salamat king Diyos. Igong sablang bansa ing Ginoo puryen yesa. Ikaw ang sablang bansa, ang ginupuryan yesa. Ikong sablang bansa, ing ginupuryan yesa. Puryan ye, ikong sablang tao, ketiking yato. Ikaw ang sablang bansa, ang ginupuryan yesa. Uling maragul ing lugod, nakyakatamungan,
at ing katapatano manatili king kapilan paman. Ikong sablang bansa, ing kinupurianyesa, talakatapuban parangalaning mayap abalita. Mas lagaalaya, dinang ningalang hanggang sala, aldo ning hostisya, sunlag ka karing may bating king dalumdum ning kamatayan. At kaya ang timurin. Pamamasag iba't king maya pabalita agpang kang San Lucas. Digaya kaya ka o Ginoo. Lambat ginayak kay Maria at marapal yang minta king meto nga balen king kabuntukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at dinina ning maya pa oras Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloy ng anak king Atyana at Elizabeth kitmuan king Espiritu Santo, miksalita yang masikan ngana. Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yan naman ng anak, abibait keka. Makanano kong penentuliran ng dalawa na ako ng ima, ning kana kong Ginoo. Uling kabutdimdam ko'y kekang pamagmanano, ginaloy ang anak king atyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king balita na keka ning Ginoo, bipal tutu. Pakamalan kong kapatid, ing mayap ng balita ng kikatamang kaligtasan. Kapurihan kaya ka o Kristo. Maya pabengi po, kaya kongan. Eyo ko gret. Dakal pong dakal, salamat na po, thank you po. This will be a very, very simple celebration. Magmisa tamo at kay ba't po, abi-abi tamong manik king second floor, bata po bisulusulot pagdamutan ding makasadya ne po. Pero next year, biyadya kayo. Kasi po next year, 30 years ko, 29 po po gani. O ba't pag-celebrate king 30 years, orguan niyang silver may pandemic kami. Kaya kung may kapag-celebrate na po niya, pabustan yung next year will be more meaningful and more joyful celebration. Pero this time, a very simple celebration mo. Paduyangan po yung service ko, Ivan Dolph, Vanya po, alane po yung Vanessa. Vanessa, yapin po itang meto nga bibisalina po. So, at nepong dagula-daguling sakit po. Maranas, akit ko lang, deng tao, lalakad lang. Yaning kay, sake ko lang. Sake me inkomi, sabihan da keka, babae ruyaya mo. Purino rin babae, nepo. Mo no sa sake rin anak, nepo.
Deng nights silang sakim. Sakim o reng nights. Tino naman sabihan, baklaya yan. Ginuko. Mo no sakire ng babae, mo no sakire ng lalaki, po. Den namong matua. Den senior, ila namong sakim. Sakim o ren senior. Ay, ano nakatasa sa kaya mo, nga rin anak, kasi tama miya pagkasulina na mapare mabye naman. Den mga kwalta ila nasa sakyan na nga, may sora ako. Yang maragul ko sakin, na ako menyake. Nasabyan da naman, bastos siya mo. Dagul na ning sakin, no te manyake, narane po. Kanuguran kong kabataan, no ka rin kamunta. No ka rin kang yang nanunggawan mo, atin lang sabyan. Deng aliwa ne po. Ang yang nanupanggawan mo, atin lang sabyan ding aliwa. O hindi po kasing ebanghelyo parang ngayon aldo na ite, ing may gamit, yapi ng parakeng birhen. Ne po neman mo, chinyek ne po. Pero yung repair kong gospel, nga na ning Ginoo, may nigtigan na, eko tinerak. Plauta, tinigtigiyang malungkot, eko may nangis nga na. Dintang yay Juan, ebitasang mengan, ebitasang may kisulu, migdilidili yakin disyerto, sinabi yu, si Raya Bunto. Dintang yay anak may tao, may kipanganya, may kisalamuhay, akarintakan, na sinabi ra naman, patako, yang ara. Yan ka rin ka, hanapin po Jimmy Santos, kanita, yung makibahalo kayo, you do this, they say. You do that, they say. Where will I put? Nga nakika. No ka rin ka maglugar. Kaluguran kong kapatid, o hindi pa nagkatna ni nga pong Ginoo kay katamo, that we are all children of God. Nandin mo po, kay kakabrowse ko rin o karakardeng Margaret, atin pong makakabit ka rin nga na, o ba't ka no, magpakaganak ka pa. Nung gawan mo ini, atin lang nga sabi. Nung gawan mo ito, atin lang nga sabi. Harapin kay Kapampangan, salang malpa, salang magadto, nga nane po. Anyapin, what magpakaganak ka pa? E di magmaldita na ka po, nga na. No palagi, malini, manita. E ka magmaldita kasi someone up there is looking after you, ne po. You may not please other people, but you are actually pleasing God. And I believe this is our calling as priests. Tutu, mapali ko mata, ke kami, ne po. Dakal kayo akakit, king kakulangan, dakal ko akakit, king ke kami kamalian, mekad, makanya naman yung parokya ng akong nasyo. Anyang birthday ko, eke mengumbira, alam dintang. Ngayon anniversary ko, mengumbira kami, ikayo mong dintang. Ikayo na nga, ang turing nga liwa. Nepo, ay, palo ko na kayo tutuki sa likod na ako mo. Yun na ako. Kaluguran kong kapatid, this is the calling of God, nepo. Dahil tao, masakit lang i-please. That's why you can never please everybody nga na. But, at the end of the day, I believe, it's between you and God. King katataw yan, nga pong Ginoo, yaman dapat tamong pamatulan. Anyapin, kaniting kaya katang kapag masusyan, o hindi kikilalanan tamo. 29 years ago, I was given the greatest gift of my life, and that is my priesthood, nepo, ing panga pari. For the last 29 years, God never failed me. As a provider, He always provides. More than enough. Bigit pa king pamangailangan ko'y binyena ning apong Ginoo. Materially, spiritually, grace-filled nga po ben ing kanapong pangapari. I don't expect this to be like this. Nepo, a very joyful and a very ludic priesthood. Pero this is what I live right now. Siguro naman po, yan naman kay laki kayo,
masyadong buring malungkot. Maayong buring tagis-tagis, lungkot-lungkot. Pero I can join you in your mourning, in your sadness, in your loneliness. But I will try to uplift you. Lakora kayo kitang kabilyaning kalungkutan, kitang kabilyana ning dewakan, bangkanita mirastamo king tula. As a provider, alakang asabi kaya. As a God to His Son, in terms of relationship, bitas ang bigkulang nga pong ako kaya kayo sobra-sobra pa in Bibiena. Pero when I look at myself, karakal ko kakulangan, kaya. Karakal ko kamalian, kaya. Nepo. Karakal da rin yan, iwang dapat sana depatan ko, pero ako depatan. Para kaya. But still, God remains to be faithful to me. In my own capacity, kay sarili kong pamagkapilit, I'm trying my best to become faithful to Him also. During our pilgrimage po, but before the entire duration of the pilgrimage, bigsalita kay nga nanimuri mong papangati mo kay grupo. I don't know what happened to me. Basta natal ng King Mike, sabi ko, you pray for faithfulness kanako in my priesthood nga ako. Ruka rin niya ba nita nga ako? Huwag ka bunyalin walita. Sana manatili kong tapat. Wala na akong mabalak, lumwal. Wala na akong mabalak, makuone po. Pero who knows? So, I believe it's the grace coming from God na naisip ko, pangadiyo kong maging tapat pamurin for the rest of my life in my priesthood. Pota pong ordinasyon, derwari rin pari, tukpak pinarenggamat, may kareng may yorde, bunaya po'y bubispo. I only pray for two things, kareng may yorde, potang tukpak kinggamat. Maging masayaya sa itangapari mo, at manatili kang pari hanggang kamatayan. Tamoy panalangin ko. Siguro, it's reflecting on me also. Rating pangati ko kay pangapari ko. Sana, ang gaking katataw yan, masayaya, ing pangapari ko, at may pupus kong pari, ang gaking katataw yan. Kaluburan kong kapatid, o hindi siguro, ing manyaman dili, when you recognize yourself as a child of God, that God loves you no matter what, ang yang nanupay ta, yarine ka rin, period ni, God loves you, kalugurana ka, ni nga pong Ginoo. Uy, tingbe, namdaman ko all throughout my 29 years in the ministry, God loves me. Even sometimes, I have my flaws, I have my weakness, I have my shortcomings, but God continues to love me. This is also your experience, Anang kanyaman panamdaman na nga pong Ginoo, bilang tatang kalugurana ka. Ing Birhen Maria, o hindi, ing manyaman apiyalimbawanan. Right from the very start, few days ago, last week pa, may Immaculate Conception tao. Si Dianing Maria, ban maginning malinis alulanan ning Ginong Jesus kingkayang sipunan. At ito, ing binyaya na all throughout her life, her faithfulness to God. Wa, kaya ning ebanghelyo ining kilisak ng Elizabeth kaya mapalad ka, ba? Karing sablang at mapalad yan naman, ingke kang anak, ay bay siguro ganditak mo, king kalingkinga na ning Birhen, igwana, agga king katataw yan, waya. Ing kapakumbabana, agga king katataw yan, menatili yan, king kababan. Anya naman nga pong Ginoo, yapitas kaya. Panalangin mo kami, o Birhen ning Guadalupe, sana, ang aking katataw yan, we will remain to be a child of God. Pota pong
kay ba't ning misa, ning kaya din lumapit ka na. Anak na ko kung nolin eh, nara. Bakit po? Baruyo nga ako. Kabusis ye po. Kapag salita ye po nga na. Wala mo po daramdaman niya tatang mo, keka. Siyempre bilang anak, I'm so proud of it, ne po. Kakakit di tatang ko, kanako. Kasi anak na ako. Pero in terms of my priesthood, manyaman sanang damdaman. Pari na kaningapong ginune. Bakit po? Kasi kaboses ye, kaugali ye, ingapong ginune. Akakit de sa kanako at ining panalangin niyo. Akit de sa kanako at king pangapari ko, ingapong ginune. Kapatid, manalangin tam king Diyos sa ipatang at subanwa, abitubot kang Yesu Kristong anak na kikatamo, pan magdalang kapanayan king balang tao, at saya king balang anak. Ngatangan pong manalangin, Ginoo iturumong akit taka, at lukuran king Eucharistia. Ginoo iturumong akit taka, at lukuran king Eucharistia. Paning Santa Iglesia, ipaladne i Kristo anting pagmulad ning tula para king balang anak akapanayan para king balang lalaki at babayi manalangin taking Ginoo. Ginoo iturumong akit taka, at lukuran king Eucharistia. Ban ingiyatu salpantaya kang Kristo at makirake king kapanayan ning ligaya at tulang daralana manalangin taking Ginoo. Ginoo iturumong akit taka, at lukuran king Eucharistia. Banding sablang pamilya, apakit da ingat at panalalang mga intulit karing anak, manalangin taking Ginoo. Ginoo iturumong akit taka, at lukuran king Eucharistia. Panitangan akamentong tayo i Maria, king pamanatad kang Kristo, karing sablang mangdulap kapanayan at tula, manalangin taking Ginoo. Ginoo iturumong akit taka, at lukuran king Eucharistia. Ngeni adwan tamo ang sarili tang kapagnasan. O Diyos sa impami, kakatman mong kapanayan at tula ring biyemi, kapamilataning masaya ng panyatang Kristo. Tanggapan miya sanang mitmong lugod, ban kambering intuna, ing Birhen ning Guadalupe, paluba na kami king ligaya ning kekang kayarian, anong nguyang mabibiya kayabe mo at ning Banal na Espiritu, manggaman king alatangga. Amen.
harapaning Diyos, ipagmayupayang tutu. Tanggapan na sa amin inuiting daon kaligamat mo, king kapuriang po ni kaligayang ladyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. Hoy pamimiglalang daraon ni Keka, ingke kaming sakripisyo ning kapurian, kaniting kapag masusyan, aparangal kang Maria, ingindu ning Kekang anak. Manano na sanang iting banal na pamili bayan regalo, so pa na kami king pamaglakbeming painturo king alananggang kaligtasan. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginumantabe yake kayo, At kaya ka ang timuri, itas yu laring pusuyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tunay pin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakapos ing purian ampon pasalamatan daka kapilanman ampon lukarin mano ginuba na laipa Dios sa malugod ampon maganaka king kapamilatan ng Kristo ginumi king kapamilatan ning banal ng Espiritu linyan me ing bugtong mong anak pamuntok apari ning bayo ampon alananggang tipan kay bening kabyablasan ampon lugod birian mong manatiliya ing meto makaparian king banal akapulungan pagkalog ning Kristo ing dangalan ning suging pangapari king balayan ay nampun ng sariling keya kalugura na kami ang timong kapatad na inya ibat king balen ng pari memiliyang taong dakayanan na king banal na kasuywan ning pangapari king kapamilatan ning pamanumpak gama tutulduan na la pagkarena yang ibayo ing lagyuna kitang sakrifisyo ni kaligtasan at iapagte panapisulusuluan ni ing balayana awsa na lang tumayit mipnum lugod king banal na balayan mo panapasik na nga ni king amano mo at apabanalane karing sakramento mo oy pa kapang pagkapilitan dang sumulong king pamakiwangis kang Kristo akwaralasan ng lalong atagulaling ding biyena para king pamanyuyu keka at para king kaligtasan daring sablang tao at parangalanda kang emunano king matatagdang pamipatutu king kasalpantayanan da keka at king lugod mo. Ulinita, makyagom kami karing sablang anghel ampon banal king masayang dalit ning parangal keka ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo at timoy titipang ambon kareting ayin ni, ban pabanalangan at paraketa ni, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming ni Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lugdinaw ning biyanaking pamaylasam kon kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamata na kat pinuri, iraso na ing tinape, dinwang na hindi ka ring disipulo na't ngana, kuwanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iti katawan ko, abidawon,
para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang naiti, karing disipulo na at ngana, kuwanan yeti, ikayungan, at minum kayo ganiti. Uling iting kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayo kalananggang tipang amibubu para ke kayo, at para karing dakalataw, ban kanita, mipatawaran na ding kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Supli ng medye, daraw niya keka iting tinape ning diyeting kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, panmiganap ya sa aking lugod, kambe ng Leo, ing papami, Florentino ing orsobispumi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo, king banal, ang kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad niya minuna ng pepainawa king pihong kapanaya ni pangasubling medye. King pakalulo mo, idala mo lang ding sablang niyang na biye ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king Biela Nangga. Pangkambening wana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose, ing mal ng esposo, kambering wana apostol at dig sablang banal, ami biebie kalugod-lugod keka king kekabaning panahon, aporian ampon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Jesucristo, anak. King kapamilatana kambena ampon keya kagumning banal ay Espiritu sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos ipang lubos mayupaya manggaman king alanangga. Maustamo, king panalangin tiruna ning Ginoo.
Ikabos mo pamiiging sablang Marokoy pa, malagod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning pakalulu mo bitimawa kaming parati king pamadalipaning kasalanan at pikapyos king alang kasasagkulan king sablang kanigaligan. Kabang panayan ng ponpagsadyan ning panyatang ng mitmong ligaya ning tanapangabos mi, Yesu Kristo. Sinabi na karing apostol na at ngeni sasabihan na kay kami, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Mula sana pabalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalbantayanan ning banal ang kapulungan mo. Layon mo ing pamayapan ang ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari manggaman king alananga. Amen. King kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilanman kay kayo. At keka ang timurin. Ipakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos king apuna ng kordero. Ginoo, iya kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas nga maano mo. Kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, nata nakatasa isadsad, ang gaking biyela nangga. Amen.
Oy pamoy malugod, kakanan miying tinape ning banwa, ikesanang parangal king kapigaganakan king Virgen Maria ning Guadalupe, miras ke misa na yalto king bangketi ning alanang gambye. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Munandili pasalamat ko po kay kayungan king pamakyabe yung kaniting misang kapasalamatan king kadwampulot siyam ay anibersaryo ning pangapari. Pasalamatan ko lang in a very special way mo naman. Then pong kapatid ko, ng pamilya ko at sula po Kenny, palakpakan tala po. Dakla salamat. Kuya Guy, Kuya Jun, then pong pangunakan, iyan si Marla, poreng apu, at inapu apu at suigat ko rin. Kay ba't po rin dating parishioners ko from the different parishes, penibatan ko, then kakaluguran, dakal pong dakala salamat king pamanyatang, at kaya kayungan po, taga-Keti, king parokya tamo, anang tapa pong banwang alinimana kanya uling umunahin ni mag-celebrate for the 12 on every 12 of the month of December basta puming fiesta yung Birhen ng Guadalupe. Sana po aga na kayong paring mataba pakipagatiya po, sana mas malakaba pang kasuywan ingay diya ko kay ngapong ginuan nakalpantula at panalangin igayang pangkeya. Impong meko, kulang niya grasyang buli. Hala po mama ko. Second floor tamo po. Deta pong emi panik, bagtas lang gamat, pusanan kula. Nana po may panik tamungan ka rin. Ditak-ditak mo po, bagya-bagya, ina man paming ulan po. Second floor mo po, no third floor, tako papapuntan. Ako po, doldo, papanikan king third floor ne po. So sana po, abi-abi tamong magdamot, kaya tamong piksan yan tamo, at kumpleto yung anibersaryo nung abi-abi tamo po, king grasya na naman, di nga po gino. Ing ginuman tabi, kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutukaberin kaya kong familia, kinagyuning pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing sa midaw ne, umeta na king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat.